Itang misa natin kung ikasal, at bayo ko ikasal, kesabihan ko in interview. Ating pinamdamang takot, uling sabi ko karening kakasal ko, 19 kayo pa mo nga ako, seryoso kayo, balo yung luluban nyo, agyuyo kaya. Balamit ang programang bayon Kaya mo to, kaya ko to. Kaya mo to. Kapilang tamapin kaya asabing kaya mo to, agyu mayti, agyu muini. Bigla akong may paisipan niyang kukutnan ko rin yung interviewan kong ikasal ko. Kasi aga nakakay po'y tatang. 19 years old na rin tatang ang po'y niyang magpakasal daw. Ang gayang grade 6 itatang gayang grade 4. Pero ikit-ikit ko, ketang panahon ito, piyadwangan ding pisaw. At itatang migsikap ya migpursigi, gayang grade 4. May kasaw, dening piyangari natin lang bakery. May biyasa yung ginawang tinape, ang ketang meging master bakery, keng panaderya daryapo. At pengarapan ng mitalakad sarili ng panaderya. Anya ating kwento na linipat kami Arayat, 1972 hanggang 1975, karinya kasi mig panaderya tatang. Anya rin nga doon kapatid, may bait no king Arayat. At ako diksyon ako may garal king Anderson. Pero sakto, may balik kay Santa Ana, karinya may kasaling gabo ni tatang, at may kapagpatalakad bali. Na epayari, pero inulian miya, linipatan. May junk shop, may bakal boti, may talakad pang metong malating pabrika. Niyang malati kami, sawa-sawa kaming candy, ang po pang price, makanyan. Uling magagawa laking kaya kaming malating pabrika. At diniring bigla kong ayisip paga naka, may pala, mo pala asabing 19 niya pa mo, poto na pag yung magbiye pamilya, magbiye talasawa. Asabi ko tuloy ka rin yung kakasal ko, kimbagi nga ako rin pengari ko. Edad lang 19 anyos sa niyang magpakasal laring pengari ko, kimbalang metong. Aga nakakiyapo ko. May sambut si Mako kang apo ko, o kang tatang ko. 14 niya yapo niyang magpakasal niya. May kalabi ang adwang anak. Kanitang panahon na ito, mas dakal na papinding anak Sabi na, mas dakal, mas masaya. Makanyang kaya mong gaganakan kasi San Luis. San Luis, at the age of 22, may giyang ari ng Fransya. Brother Chas, sinisiguring sangkan, but may yapan kong gamitan tayo ining kapag masusyan, king kapigaganakan kang San Luis, uling makarelate ko. Kasi at the age of 19 na niyang makasawa yan naman San Luis. Uling ding pengari ko, idadala namang 19 may kasawa. At ikit ko, migkapilit lang. At maging malugod at responsable. At may kado yan, yung metong ng panagkat, kaya katamo niting maging biyan ng San Luis. 19, may kasawa yo, at may anak yung 11. Dening 11 arini, paboren, pag-aral na la, may katang kapag nasanang di na ng masanding kinabukasan. Pero kitang edad ng 22, aliwa mo yung pamilyang liningap na, pati rin kayang sasakupan, lalo na rin pakakalolo. At makanyang kung akakit, ing ulaganan ng responsibilidad king biyaning tao, austong tengwanan yung metong abagi, responsibilidad iting dapat tamong gampanan, kailangan niya iting talakaran, kailangan niya iting gampanan, mitmong katapatan. Mabalance siya kening kwento king ebanghelyo, ing pisasabihan na responsibilidad, na emo kang San Luis anting ari, nune pati na king metong aalipan, ang mababanggit king ebanghelyo, ninuingi po sa biyasat tapat,
Ya pinitang penibalaning kayang amo karing aliwang ipos banmunye pamangan karelaking takdang oras. Kanwana na ning ipos ita nung pamagbalik na balining kayang amo da saning tutupad king obrang titok na kaya. Agyang ipos atin yang responsibilidad kabud ating tungkulan akayami pagkatiwala. At yan ang grasyang kaya katamong adwan. Uling balang metong kaya katamong agpangking kaya katamong kagiwan at tamong kanya-kanyang misyon gagampanan. Ating tungkulan na kaya katamo ni pagkatiwala. Itang panganin ng kapatid Imanyang makatipon laking baliamatwa kanitan yang bayo kulong seminaryo. E ako kalingwaning kayang kutang hidang loling. Rone, agyo mo kaya. Makibaya kanyang tang programang bayo na, kaya mo to. E actually sinabi ko, subukan ko. Pero siyempre, nanuman yung tungkulan na kaya katamong pakibatan, kaya tang pamagsikap, kaya tang pamagpursigi, totoo malyari tamong agawa. Nung minsan ang yang mabayat siya mang tungkulan, o nung minsan ang yang imposibliya, pero maging posible. Lalo na't mekad, kaya tamo kakaliwang pasaw, ingapong Ginoo. Third order pala kayang Franciscan ni San Luis. At may kaditang kayang spirituality, may kasawok maragul, ban kanita ining tungkulan, kayang sukat gampanan, mo ban may pakayap yung pamilya, may pakayap, pati na rin yung sasakupan, makanyang tapat yung agampanan, yung tungkulan, kami panibala. Anya, adwaning grasya na saning balang metong kaya katamong, kitang nano pa mang responsibilidad, asukat ang gampanan, magitamong responsabli. Siguro nung MT agad itatang mas masanting kaya kabilyan ngayon. Huling kaya tapamong panahon ng mga lati kami, ikit ko nang yampang 8 banwan yang matitatang itang kayang pamagsikap at pamagpursigi. Uling ikit kong megiyang malugod at meging responsable. Pagitang responsable po tang emo sariling isipan. Meging responsable San Luis, uling pekibalak na yung kapakanan ng pamilyang may pagkatiwala kaya. Ela mo labing metong ayanak, ding pigkapilitan ng dinidan masanting abye, nuni anting ari, den mang kayang sasakupan, pignasanong may kamasanting abye. Ating penandit may kading mililele, makakalingwaning sarili, lalo na't nung magkapilit maging responsable. Makanyang tamong adwaning grasya ng Diyos, bangking kaya katang pamibiyebye, nanuman ng tungkulan na may pagkatiwala kaya katamo, panagkat na niting kapag masisyan, ning meging biyan ng San Luis, magitamong responsable, isipan, emo sarili. Dakala pami katagon, may akad ka rin masakit, papapangadi, karagula bagay po, tang ing mismong masakit, magiyang responsable, uling emo ing sariling isipan. Lalaban, magkapilit, ban kanita kumayap, ban kanita sikan, mipaldan. Uling balo ng ing pamilya, maliyariyang mibabayatnan, misasakitan mo naman. O king metong abanda, karagula bagay, karing aliwang membro ng pamilya, ang makasadyang magsakripisyo, makayantabi kay masakit, lalo na po tang may bugmat, may patudtuding masakit, kaya tang kayang panamdaman, ating nung minsan, manyaman ni matudtud, pero kailangang may bata, kailangang magsakripisyo, uling aliwa mo yung sariling isipan. Makanya sang mibiyeng grasya, na sana king kaya katang pamibiyebye, emo sariling isipan. Uling ita yung mitulak kaya katamuban kanita.
Akwa tamong maging responsable. Gaganakan kitang daki ning kwentong basa ko tungkol kang San Luis. Amano no ning ima kining kayang anak, aking sobrang lugod na king kayang anak, sabi no, mas mayapan ko pang akit da kang mete, king kabitisan ko, kesa kitang mikasala ka. Mekad ing lugod na ning ima king kayang anak, mananggayang gana king kasamangi ding biye. Kalupa na naman mekad nitang kwentong abasa ko, ibat kang Father Jerry Orbos, amisan ayaldo, sabi ng ima Karela, ing pagsikapan dang misan ayaldo, miras lang ang king banwa, ilang mikakapatad. At peka panabili na ning ima, eyo gagawan na metong muman kaya kayong mikakapatad, ing emiras banwa. Mekad uiting lugod na ning ima, kaburyanang mipakay piya ing balang anak, emoing metong emoring mapilan, nunering anggang anak, mipakayap, kiti sudi patanggana king banwa. Mekad balo ng ima ng San Luis, nastong mi kasali yung kayang anak, apektado yung pamilya, apektado yung kayang kayarian. Anya karugula baging maging maingat tamo king kaya katamong sasabihan at gagawan. Uling at intang responsibilidad na mipakayap yan ing pamilya at miyakad pati na ring aliwa. Makanya tamong adwan na iting misa maging dalan niya. Ban mi pagkalubing bendisyon ng Diyos, pili nantang pamikatagon, king biye maging responsable, isipan emo sarili, ban agawa tamo naman kalupaning depatan ng San Luis, mipakayap yung pamilya, at mipakayap la naman ding aliwa. Abibilog, king kayarianing apong Gino, at lubustasang mipakayap, kete suli patanggana banwa. At sigurado tang mipakayap, nung pakikwa ng tamo mong maging responsable, at magitang responsable, gustong isipan tamo, pati na ring aliwa, ding pamilya at pakamalan, at maging ding aliwang kaparang tao. Agkatanda kayong manahimik kaniting pinandit. Yan ang isipan at pigaga na kantala, may kading aliwang miyembro ng pamilya, kamag-anak o kaluguran. Kaya kayong kakalaguran na makiraki kaniting banal na misa, no karin ko paman, panwalan na payabot ng Diyos at pagkalub kaya kayong grasya. Lalong-lalo na karing masakit. Adwan ng kapaldanan, ban kanita midyan tapang sapat na panahon, makasuyo king pamilya, king Diyos at king kaparang tao. Adwan ng kapaldanan, ban kanita, kumayap tamo, at midyan pang pamikatagon, agampanan ng kaya katang kanya-kanyang misyon king biye. At misyon ng balang metong kaya katamo, mekad, yapin ng agawa tamo itang dapat, itang makakayap, emuking sarili, itang makakayap nuneking pamilya at maging karing aliwang tao. King kuya na pinandit tahimik tangining ipayabot king Diyos yung kaya katang kanya-kanyang kayadonan. At ibiyan na saning Diyos yung grasya. Bankawangis ng San Luis, king kaya katang pamibiyebye, makapagkapilit tamong maging responsable, isipan emo sarili, ban mi pakayap king pamilya, antimurin ding aliwa. Nya grasyang pakayap, misan tapang adwan kaniti misang darawon tamo, ban mga intulid, midyan tapang sa patupanawon, ban agampanan ng kaya katang mission king biya, ban makasawp, makasuyo, king pamilya, pati na karing aliwa. King banan taule, nanumaning kabilyaning tao o estado, ariyaman kalupan ng San Luis, o metong mang ipus kalupaning kwento king ebanghelyo, itang tungkulan mi pagkatiwala, nung tapat tamong agampanan, sigurado tamong mi pakayap at mi panwanan, nya king grasya ning Diyos, magitamong responsable, isipan,
e mo sarili.